Ikipe ya Chelsea yanorohewe n'umukino cyane rwose. Ikipe ya Chelsea uburyo twabitekerezaga nka underdog iza kuba igaragara muri iriya match par rapport ubwo ya adversaire Liverpool. Twatunguwe no kubona ekipe ya Chelsea yoroherwa cyane n'uyu mukino. Mbere y'uyu mukino twe twagiye tugaruka ku bintu bimwe na bimwe byarangaga ekipe zombi, cyane cyane ubwo turi ku ikipe ya Chelsea the Blues. Twaravugaga tuti ne ekipe iri kubona amakarita atukura kuko iyi sezo twarebaga, ariko ubwo tunababwira ko n'umutoza Enzo Maresca nawe yabonye n'ikarita itukura muri iriya match. Ubwo icyo nacyo ni icy'abantu bamenya. Kuri iyi ekipe rero cyangwa se kuri ekipe ya Chelsea iyi sezo mu mikino ya Premier League irindwi, reka dushyiremo n'uyu nguyu, ubwo abaye amakarita 18 y'umuhondo, amakarita 18 muri rusange y'umuhondo. Reka turebe kuko reka mbanze mbirebe kugira ngo mumfashe murebe ayo babonye muri iriya match, kuko match 6 ubwo mbere y'iyi match match 6 bari bamaze kubona amakarita 16 y'umuhondo. Muri ayo harimo 16 muri rusange, hakabamo 18 y'umuhondo n'abiri atukura muri match za Premier League. Iyi mezi match rero ndebera derari harimo amakarita ngana muri iyi match kuri Chelsea gusa. Chelsea nta mukino wabonye umuhondo rwose. Urumva ko icyo cyo nacyo ubwo hari impamvu nari mbihereyeho. Muri match 6 zari zabanje bari babonye amakarita 16 harimo 18 y'umuhondo n'abiri atukura. Yego, ikipe ya Chelsea iki ni ikibazo cyari kimaze gufata intera, aho ijya muri match avuga batese irarangiza match itabonye carton rouge, ariko nibyo n'umutoza arayibonye Enzo Maresca. Yego. Ariko kubigendanye n'abakinnyi bo nta makemwe. Iyi kipe twe twanabikomojeho no kuwa gatandatu turavuga tuti muri sezi ishize muri Premier League nabwo yari yagiye ibona amakarita menshi cyane y'umuhondo, ko yari ifite amakarita 101 y'umuhondo n'abiri atukura, yose hamwe akaba 103 muri sezi ishize muri Premier League mu mikino 38. Enzo Maresca urumva yari yaje aza muri ekipe ya Chelsea nayibona amakarita menshi, ari nako yari yasimbuye n'ubundi Pochettino yari yaraciye agahigo ko nk'umutoza atoje ikipe ya Chelsea mu mateka, ariko ekipe atoje ikagira amakarita menshi. Icyo gihe bari babonye 113 harimo 109 y'umuhondo n'anatukura. Ubwo rero ibi byari byarakozwe na Pochettino, undi yahise amugwa mu ntege mu batoza bose batoje Chelsea, ariko waba uyitoza ikabona amakarita menshi. Ubwo nyuma ya Pochettino Maresca nawe yisazamo muri sezi ishize. Binatangira gutya iyi sezo, abantu aravuga bati byajemo kuba ekipe itabona resultat igiye no kujya none ihura n'ikibazo cy'amakarito siriti y'umuhondo menshi n'atukura. Icyo nacyo cyari kibajijweho kuko ekipe ya Chelsea yari imaze iminsi itabona resultat nziza. Ekipe ya Chelsea sibyo kutabona na resultat nziza, ekipe ya Chelsea igatsindwa match mu buryo navuga ko rimwe na rimwe bworohera adversaire. Chelsea yari ekipe uburyo yakinnye igikombe cy'isi cy'amaklub, yari ekipe umutoza atangiye kutwereka 11, yari ekipe umutoza agenda ashyira esprit y'insinzi mu mitwe y'abakinnyi b'ikipe ya Chelsea. Tubibona babandi bari bato babana tubona batangiye guhinduka, ariko nanone mu minsi mike bagenda batsindwa match cyo muri batsindwa match mu buryo budasobanutse zigiye zitandukanye. Baje no muri iyi match banavuga bati ese gutsindwa biragumaho, ariko tubona hari icyo umutoza yahinduye. Mbere na mbere mu mutoza w'ikipe ya Chelsea, kimwe mu bigendanye n'imikinire yajyaga ahura nacyo, sibye kuba ari umutoza ekipe yabonaga ayo makarita menshi, ariko byanaturukaga mu buryo bw'imikinire bunaganisha ku gutsindwa kwa ekipe. Yego, kuko aya makarita babona azamo atukura, azamo ibikorwa bya cyana. Kenshi urinjiye kuri uyu muntu hari yagusize, umukinnyi yaragiye munyujijemo rugondi hene, umukinnyi umukoreye ikosa arahagurutse akweretse ko atabyishimiye uramusunitse. Urumva ni amakosa y'abakinnyi babura amatirite bakiri batoya. Bakiri batoya. Ariko n'imikinire y'umutoza Enzo Maresca ukabona nayo
iratuma nyine ibyo bibaho. Hari ukuntu iyo mikinire iraprovoka abakinnyi b'ikipe ya Chelsea kugwa muri ayo makosa, noneho bakayagwamo bafite cya kibazo cya maturite nkeya, bigahumira ku mirari. Hari ikintu cya high pressing twahoze tubigarukaho, uburyo kipe ya Chelsea umutoza Enzo Maresca abikunda cyane cyane mu buryo bwo gupressinga, agapressingira kwa adversaire, adversaire gitangira nibyo kubaka, ariko akirengagiza ko nibyo atake yawe iraza gukora igitego. Twari tumaze iminsi tubibona bakiva mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Mediane yawe imwe mu nziza, ufite Korpama ukagira Enzo ndetse na Caicedo, defense yakaba ari ikibazo. Icyo gice yaba cya mediane ndetse nziza, bamwe bavugaga bataba batatu ba Chelsea muri mediane yo bahari, ishobora kuba imwe muri mediane 5 nziza ku isi mu mekipe agiye atandukanye. Wajya muri atake yayo kuri ibyo byiza bakora, by'ibitego byatsindwaga, Korpama gatsinda, Joao Pedro, uyu musore Jesus, hakaza wenda n'undi uri ku rundi ruhande niba ari Steven Willian, cyangwa se yahashyize n'undi ukabona atake ibyisabwa nka serivisi zo gushaka igitego irabikorana mediane mu buryo bwo gusavinga ekipe no mu buryo bwa recuperation ukabona barabikora. Ariko umutoza mu gukina iyo high pressing agashaka ko na ekipe y'abadefenseri bakina high line defense, bakagiramo ikibazo cyo kuvuga ngo niba twagiye gupressingira kwa adversaire turagenda dusunikana, atake isunike mediane begere na defense bibe gutyo. Kandi akirengagiza ko kimwe mu bibazo ekipe ya Chelsea ifite itigeze ikemura ni ikibazo cya defense. Twabonye Chelsea ishyiramo abataka, Chelsea mediane ni byiza, ariko defense tukabibona byabaye ikibazo cy'umwaka ushize n'ubu ngubu binjiyemo, sibye kugenda kwa Axel Disasi, nibyo nabo bari na Toveiga bagiye bitakunze ko bahaguma, urekeyemo n'ubundi batosini ba Benoit Badiashile, urekeyemo nibyo Leviko wirarahari, Wesley Fofana ukina match mwaka burindi, shaka ko Joshua Chiapongo uyu mwana nawe muto wishakisha azabunganira. Ibyo byose Chelsea ibirengaho, icyo kibazo cya defense ntiyagikoraho, kandi babonaga ya balance mu bigendanye na experience ku ikipe ya Chelsea. Abantu bayinengaga babonaga iyo balance ishobora no kuza mu buryo bwo kubaka defense. Bati Thiago Silva gihari yari umuyobozi wa ekipe, sibyo kuba yarayoboraga defense, ariko yari anafite experience ku buryo yayisangiza iyo mediana akayisangiza na attack. Banavugaga bati nibashaka umudefenseri uri mature, ufite experience, ukuzemo, bitari ugukura byo mu myaka wenda, ariko ukuze ugeze mu gihe cye cyo gukina, bizazana balance. Ariko ikipe ya Chelsea irabyirengagiza. Umutoza rero Enzo Maresca yaramaze iminsi afite imvune zaba abakinnyi beza ba Korpama, izo mvune za Leviko Will, imvune za Wesley Fofana nayo yahisizamo, ukabona ko hari abakinnyi bavuye mu kibuga muri 11 bari basanzwe babanzamo bari inkingi za mwamba, binatuma niba ukina ya mikinire yawe nibyo wayikinnye ufite ya groupe yawe yose bibyara umusaruro, na ya attaque na mediane bikavaringa cya kibazo cya defense. Ariko uracyari muri iyo mikinire kandi watakaje Korpama, animateur doje, umuntu ikipe yawe yubakiraho umukino mu buryo bwo gutsinda no mu buryo bw'iyo mediane nk'ikiraro cyahuza mediane na attaque. Urirengagiza yuko mu buryo bwo kwigiza imbere uwitwa Enzo Fernandez mu buryo bwo gushaka igisubizo biraza no kwitana no bisiga icyo muri ya mediane yaramaze iminsi abikubitirwamo. Ariko niya mwararebye nyuma mbere yo kwinjira muri match ya Liverpool, yarabirebye aravuga ati Liverpool nayo umutoza amaze iminsi atabona resultat. Liverpool nayo ifite ikibazo cya defense, Liverpool idafite equilibre mu buryo bwa equipe mu mikinire. Twagiye tubigarukaho, ushize twagarukaga ku mutoza atanze freedom kwitwa Ryan Gravenberch mu buryo bwo kwisanzura akajya imbere agakina, ariko nanone byaterwaga rimwe na rimwe umutoza arakubwira ati biterwa nanone na meforme zitwa Makarista, kwa Makarista atameze neza. Nanone ntabwo bavuga ngo Sobozlai no witwa Florian Wirtz araza kubagenderaho mu buryo bwo kujya gusavinga imipira imbere cyangwa se mu buryo bwo kwari mu mukino, bikaba na ngombwa agaha freedom uyu musore Ryan Gravenberch. Uyu mwaka mbere yo gukina match y'ikipe ya Chelsea
yari amaze kugira uruhare mu bitego 4 yatsinze 2 Yego. anatanga assist 2 mu mikino ngira ngo 7 itarenga, ariko noneho ibyo bitego 2 na assist 2 bikora ibitego 4 akoze mu mikino 7 yonyine. Gravenberch umwaka ushize mu mikino 38 ya Premier League yagize uruhare mu bitego 4 nabyo biza assist gusa. Ivuga ngo ya mibare ya Gravenberch muri sezi ishize nayo yaje mu assist gusa mu mikino yose 38, mu mikino 7 arayikoze harimo no gutsinda ibitego. Mutoza byatumye avuga ati meforme za Makarista reka nzishaki ibyo yampaga mbishakire mu kurekura mu gwa freedom uwitwa Gravenberch yisanzura ajya imbere. Ariko ukabibona ko niwe ari we defensive midfielder umukaseri wakabaye ridi imbere ya defense ifite ikibazo ya Van Dijk na Konate. Adversaire mwiza wagira mediane nziza yabasha kubiprofita ikipe ya Liverpool akayica. Niyo mwarebebonye rero niba utanze iyo freedom kuri Gravenberch icyo gihe noneho ejo bundi kuri match yari yakuyemo na Florian Wirtz biza ku kintu twagarutse aha turi mu kiganiro ngira ngo ni na Mukiza Derari wabigarutseho avuga ati ubu mutoza Ernest Roth bamubwiye ati resultat zabuze, noneho ibyo abakinnyi bashamera nk'ubyirengagije ushakire resultat mu bakinnyi bawe bari bahari umwaka ushize, niba wari bakoresheje bagatwara igikombe nubundi bari bukoresha abandi uzajya ubentroduiza dushaka umusaruro ubona icyo cy'ingenzi kuruta uko turi gushaka uburyo twintroduiza cyangwa se tumenyereza n'abakinnyi bashya. Icyo ariko nugikora nubundi uragaruramo Makarista utari muri forme. Dominic Szoboszlai nawe bimusabe gukina kenshi yegereye Gravenberch kubera kwitwa Makarista ntabwo imipira igeze imbere cya kintu yakoraga cyo gufasha muri recuperation agafasha no mu gutwara umupira ntabwo biri bukunde. Umutoza Chelsea rero akaba nabizi ko Alexander Isaac uje kwataka ntabwo ari mu bihe bye byiza, nta kibazo afite ikibazo cya fitness, nta nubwo araba mwiza, ntabwo ari clinic imbere y'izamu, ntabwo Chelsea ya defense yabo iri busufure kuko nubataka ntabwo ari muri forme. Mohamed Salah na mugenzi we ku rundi ruhande Cody Gakpo ubwo nibo baza kugenderwa cyane mu gushaka intsinzi ya Liverpool, ariko nubireba neza na Cody Gakpo ntabwo avuga ko ari mu bihe bye byiza, ntabwo ari muri prime time ye, nubwo ari we wumva konsinye z'umutoza. Bivuga ngo na Liverpool idafite balance imaze iminsi mu bihe by'insinzwi nayo ifite amadeshe biri bworohereza umutoza Enzo Maresca gutegura match ye. Icyo Enzo Maresca yaragikoze nureba neza mu buryo bwe bwo kwarinya equipe ni Joshua Chiapongo ndetse na Benoit Badiashile. Nagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo na Liverpool ubataka ni Alexander Isaac utari mwiza. Birasaba ko Cody Gakpo na Salah bakora double work, naba winga bakina nk'aba striker bakabikorera icyarimwe bagafasha Isaac kuba mwiza. Ariko Liverpool ikagira ikibazo cya mediane itare equilibre byoroye cyane umutoza kuko yahise avuga iki nayo zembyereka Derari. Umutoza mu gupanga abakinnyi be 11 Enzo Maresca niwe nkiriyo kukwambaje ati ni iki cyamufashije. Yazanye abakinnyi atabahengetse, turavuga ni Joshua Chiapongo Emery ukine muri axe mu mwanya wawe uri muto, iyi match ni nini kuri wowe. Ariko kugira ngo mahengeke Reece James cyangwa se mahengeke Caicedo nice def mediane jya mu mwanya wa Joshua Chiapongo ufatanye na Benoit Badiashile. Kabiri ahashyira yabanje kuhatereka Malo Gusto. Gatatu ni kukureye afata Reece James amuzana hagati kuri Caicedo, imbere ahashyira Enzo Fernandez. Icyakozemo muri iyo mediane yanze kuvanga mediane, aravuga ati Reece James amaze iminsi n'undi ahakoreshwa, niba nsanzwe mbimukoreshaho rekabe hafi ya Caicedo, Enzo none adukinira 10. Enzo gukina 10 arimo ibintu bibiri. Uyu mugabo ni ball carrier mwiza, azi gutwara ball, afite iyo technique, afite na passing accuracy iri hejuru. Nibyo ashobora kutabikora nka Cole Palmer na ntanatsinde nka Cole Palmer, ariko buryo mukuramo ibintu bibiri. Hakinyana ngo kirimo nawe ubona ko agerageza gutanga umusaruro. Uramukuramo ibintu bibiri. No ukenera umuntu wa recupera arakiguha. No ukenera na wa muntu waba hafi ya nimero 9 cyangwa se yabo bakinnyi bataka arabigu. Nureba igitego cyatanze intsinzi ni passe kuri kaye, ureba buryo akoreshaga abo bakinnyi bo mu mpande, ni passe yahaye witwa Kukureya. Nureba neza ku gitego cya Caicedo yaribe Caicedo amuha espace yakiramo umupira na usunika aratsinda. Bivuga ngo uburyo akoze penetration witwa Caicedo, bivuga ngo ibyo umukinishijemo arabyumva. Dore ikintu ndatinyeho umutoza Enzo. Nyuma y'iminota 10 yatangiye kubona ko witwa Reece James gukinira hagati bitangiye gusa nkaho bitari gukunda, ariko no witwa Malo Gusto yatangiye kuneshwa kwande
kuwitwa Cody Gakpo. Icyo yahise akora yahise abwira Malo Gusto ati noneho bari ukina hagati Reece James ufite imbaraga z'umubiri niyo speed cyangwa se niyo yazamutse bigira ubwenge buriya Malo Gusto ni mwiza ariko agira tendency yagiye bisaba ko mu kugaruka umukorera kuvertire aravuga ati noneho Cody Gakpo imipira bahita bayiransa mu mugongo wa Malo Gusto reka amashyire Reece James ubasha kubimanaginga byombi Malo Gusto muzane hagati Malo Gusto ndamusaba iki urajya umfasha muri recuperation umupira ntiwipermete kuwutwara kuko nusunika ukawutwara uransigira icyo muri mediane kandi iyi mediane yanjye iraza kuba iturufu yo kurangiza Liverpool ifite ikibazo muri iyo mediane balance rero mu buryo bwa animation ku mukino kuri Enzo Maresca kumenya uburyo muri formation aza kubikora kandi ataje ko naho zenereka adirara kanu kamwe no muri remplacement maze wabonye ko yabaye mwiza par rapport ya Ernest Lot wenda turanabigeramo Ernest Lot mu gukora remplacement equipe yarushijeho kuyica kurusha uko yakayubatse turaza kujya kuri icyo kintu ariko nari nkiri kuri Enzo Maresca na za remplacement zaje ziri tactique ni Garnacho wamfashaga mu bigendanye na speed aratuma indi kipe ya Liverpool nza guhangana n'uruhande rwa Conor Bradley uri kumva ariko noneho niba hari icyatama mu buryo bwo gukinisha abakinnyi basatira reka mukuremo ariko nzane Estevao Willian uburyo akina nk'umuwinga nagakina nk'ibya Garnacho umusunikina umupira muri espace vide akagusiga cyangwa se akirukankara umupira yakwera imina agategereza kugutanga amasantre oya we burya Estevao Willian arakina agaperimetaza muri boxi anza gatuzamo gatoya urakoze reka tunabijyane muri iryo jambo arabanza gatuza afite ubwenge kuri baro rero izo sabu yanajya akora witwe Enzo Maresca mu buryo bwo gupanga equipe mu buryo bwa animation mu buryo bwo kugendana n'umukino icyo kintu yajya rusha Ernest Lot amukuraho insinzi urakoze cyane kubyinjiramo neza ufashe impande zombi ariko ndashaka kugira ngo tubanze duhere kuri angle gato ya De Bruyne turaza gufata Liverpool nyuma wenda tumaze kwinjiramo gato kuri De Bruyne ariko nepo asa no bifashe byombi ariko avungura akantu gato kuri uyu mukino ariko byanze bikunze ni insinzi za kuri Enzo Maresca igitego cy'umuvandimwe Caicedo ndetse na Estevao Willian ku gitego kimwe cy'umutaramu witwa Cody Gakpo igitego biri kuri kimwe ku mpande zombi ariko muri rusange Chelsea imaze imikino 5 ya shampiyona y'Abongereza idatsindwa mu gihe iri mu rugo ihora n'ikipe ya Liverpool ifitemo insinzi ebyiri banganyije imikino 3 byaheruhaga mu 1991 kugeza 2003 ubwo bakinaga imikino 13 bagatsinda imikino 9 bakanganya imikino 4 bakina n'ikipe ya Live bari mu rugo ndavuga ikipe yitwa De Bruyne ikipe ya Chelsea kandi muri rusange yongeye kubona insinzi kuri ekipe ifite igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize ndavuga ibyigeze kuba mu kwezi kwa gatatu 2021 ubwo rwose muri ko gihe bagiraga gutya bakanganya imikino 3 bagatsindwa 6 ariko ubwo ni mbere yuko bakina uwo mukino bari batsinze muri Liverpool bari bamaze imikino 3 bayinganya batsindwa 6 bahura n'ikipe ifite igikombe cya shampiyona bongeye kuba n'insinzi bahura n'ikipe ya Liverpool ifite igikombe cy'umwaka ushize w'imikino insinzi kuri Caicedo mu by'ukuri witwaye neza muri umukino ndetse n'umuvandimwe witwa Estevao Willian ku myaka 18 n'imisi 163 abo mukinnyi ukiri muto ukomoka muri Brazil utsinze muri shampiyona y'Abongereza nyuma y'umuvandimwe witwa Rafael da Silva ubwo yakinaga Manchester United mu kwezi kwa 11 2008 yari afite imyaka 18 n'imisi 122 afasha Enzo kubona insinzi muri rusange ari ibintu nepa komoje gato Aderal nshaka kugira ngo uze gusobanurira abantu ku gahunda zimeze muri kano kanya akanu kambere hari ikintu kiri kugora new signings muri shampiyona uretse we nka Hugo Ekitiko maze kwitwara neza ndetse n'umuvandimwe muri Newcastle rutayizamu wanjye Ultimate ariko muri rusange uje kureba kuri Alexander Isaac ndetse n'umuvandimwe witwa Joao Pedro nawe yatangiye atwereka ibintu byiza ariko nawe urabona ko yahise akonja agiye muri firigo sinzi niba bagiye kumukuramo umugani wa ruberwa ati umuntu agiye muri firigo izi new signings ukurikije uko babaga mu makipe yabo ndavuga muri Newcastle
Liverpool muri kano kanya, ndavuga Brighton, Chelsea muri kano kanya kuri Joao Pedro. Niki kiri kugora aba basore bashya mu makipe barimo. Hanyuma akabazo ka kabiri, hari titre bazamuye kuri Premier League ni website yabo, bavuze bati Caicedo performance highlights what Liverpool are missing this season. Bati umusaruro wa Caicedo muri uyu mukino weretse cyangwa se wagaragaje icyo Liverpool ibura muri season.